أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hare musidɓe julɓe tedduɓe ɓawo yettude allah weltanomo jarnamo sannamo e hoore nemaji ko nemini en tawata sellimiɗi en wata ande ko ɗi jelu hakkunde nemaji feeñuɗi hakkunde nemaji suuɗiɗi hakkunde nemaji ɗi wonɗe en anditande mo e kon wonamo anditande tawata ɗi kontotako kanko tigi o inni ka deftere makko wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wallahi sen nengti nemaji makko ɗi wata hande ko ɗi jelu kono o fodi en kadi o inni la in shakartum mi wondi so yettila e hoore ko mi nemini kon wallahi mi ɓeydanayi on yalla waɗu e yettoɓe wata allah waɗu e yeddoɓe nemaji ɗin bani adama ko wullata ko fii ko mankira kon tun o anditata fii ko allah waɗanima kon ko si gotum manki o woya fii kun ɗon so torike gokkun kun heɓaki o wulla fii kun ɗon o ɓiñña fii kun ɗon o ɓitto fii kun ɗon o suno fii kun ɗon o yeggita nemaji wulure ko allah neminimo himo yi'ude himo fofude himo wowlude mo mari juuɗe mo mari koyɗe himo ɗanade o fina kadi o ñaama o takkitoyo o yalta o yana hoore makko o jogaka o sokaka o falaka mo mari dépense makko mo wondi e ɓeygu makko mo wondi e ɓiɓɓe makko himo mari cellal makko himo yahude golloya arta o heɓa dépense makko ɗi nemaji ɗo fof ko nemaji kono bani adama o yeggita ɗiɗo fop nanga wullugol fi gotel pet haray wattanen hakkil musidɓe julɓe tedduɓe allah nemini en si tawi tun a fini a daari a tawi ko a julɗo hiɗa juulude waktuji ɗin hiɗa jogi cellal ma aɗa jogi dépense hu makum andu ala haray hay hunde ko mankirma yetten allah yo allah waɗu e yettoɓe o taw waɗu e yeddoɓe anditen tun siɗa mari 100 € wo sa yettimo o ɓeydanta heɓa 1000 €. siɗa mari 10 € sa yettimo a weltanike mo a jarnimo a yondinike e hoore ɗum ɗon o waɗante 100 €. yalla okkore en ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barki waɗa jawdi ndin hara ko okkayndi e wona sabu ko okki en aljanna hara nanadu e nde yiite jahannama yewtere anden alluwal suuma e meɗen ngal hande ko honɗum yiiloto ko toɓɓere wotere pet nde juutata kadi inchallah kono aɗo mi natande toɓɓere nden miɗo toro allah yo allah yaafo denndangal mawɓe men faatiɓe ɓen yo allah okkuɓe aljanna yo allah taw faatiɓe ɓen foppo hara hiɓe e dow nema ka aljanna makko ɓurɗo towude mawɓe meɗen luttuɓe hakkundeji meɗen yo allah ɓoyniɗo e maɓɓe allah min toriki ma menen kadi okkor men zurriya ko du'anomen ñande surroɓe arti allah mi toriki allah marɓe ɓittende fop sabu teddugol ndu lewru suumaye leere huntagol hino ɓadi mi toriki allah subhanahu wa ta'ala on yo allahu on ittanɓe ɓittendeji maɓɓe dikkina nawnuɓe ɓen dandaɓe nawnaɓe ya rabbal alamin musidɓe julɓe tedduɓe enen ɗo fop meɗen ko hommoye men woni yiɗa yo inde muɗum wawle ka palais présidentiel ko hommoye meɗen woni yiɗa yo inde ma wowle ka maison blanche yo inde ma wowle ka Quai d'Orsay ka palais présidentiel lamɓe adna allah ɓen fof hara si ɓe moɓodiri ɓe wowla e fiima har journaliste adna fof wowla fiima hara ko inde moƴƴere ɓe mantama no woodi wowlowo inde ma janto fiima ɓuri ɓeɗo fop ko hombo woni on ko o wiyeteɗo allah jon noon siɗa faala yo allah wowlu inde ma allah taguɗo kammoli tagi leyɗele o jukkinaari allah tawata o hato jina hay goto e meɗen hara nde faalaɗa o wowla e fiima ko hunde wotere pette waɗata o wowla fiima hakkunde malayika ñamata yarata ɗanota ko resata o wowla fiima ka sengo dow kammu jeɗɗabu o wowla fiima ka dow arsi makko o wowla fiima ka kursiyu makko dow o wowla fiima e mbatu e malu ɓurgo mawnude e mbatuji ɗin ka hoore leydi ɗo ko honɗum watta ko ya janto inde allah ko ya janto inde allah sa jantike inde allah allah jantoto fiima sa wowli fi allah allah wowla e fiima jente ko allah daali wo fazkuruni jantela min allah azkurukum min kati mi jantoto on wowli fi an mante lan mawnine lan teddine lan andite lan mi mawninayi fiimo mi teddina fiimoɗon mi andita fiimoɗon mi teddina on fazkuruni azkurukum jantelan mi jantoma sa jantike fi allah ka wonkima allah janto fima ka wonki makko sa jantike fi allah e tumbere mbatu allah janto fima e mbatu ɓurgu mawnude teddude e mbatuli ɗin fop jantagol inde allah ko dewal ɓurgal mawnude e dewe
jantagol inde Allah ko dewal ngal haton jina e salligagol. Jantagol inde Allah ko dewal ngal haton jina e laaɓal. Jantagol inde Allah ko dewal ngal haton jina hay e sonnaji simo fiilade. Jantagol inde Allah hay simo fiilade. Jantagol inde Allah hay si tawi hara himo jibini. Jantagol inde Allah hay simo dari. Jantagol inde Allah hay simo waali. Jantagol inde Allah hay simo jooɗi. Jantagol inde Allah hay si wonaka joolede. Jantagol inde Allah kala ka o woni. Jantagol inde Allah e kala alhaali mo wawi wonde. Yo janto inde Allah. Nde jantiɗa Allah o, Allah jantoto fima. Yo Allah janto fimeɗe. Sharti on non ko fazkuruni, jantela min Allah, azkurukum, min kadi mi jantoto. Sa wi subhanallah, Allah tutanama leggal ka aljanna. Sa wi kadi subhanallah, o tutanama leggal go kadi. Sa wuli ɗum ɗon ha ronki, watta alhamdulillah. Sa wangi ɗum ha ronki, watta Allahu akbar. Ma hawtiniraɗi fop ɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ɗin ahabbul kalami ila Allahi arba. Konguɗi ɓuraɗi yiɗede ɗin ka Allah ko konguɗi nayi. Ko honɗi woni ɗin? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ko ɗiɗo wiyete baqiyatu salihati, moƴƴi heddotoɗi ɗin khayrun, ko ɗiɗo ɓuri e moƴƴude e ɗi kange e kalisi. Ko ɗiɗo ɓuri e moƴƴude e ɗi aduna on fop. Ko ɗiɗo ɓuri e moƴƴude kala ko woni e hoore aduna on. Ko ɗiɗo wiyete moƴƴi heddotoɗi ɗin. Bani adama on sa tawoyi subhanallahi goto ka mandake ma yawmal qiyama a yeloto haraja ka waɗayno ɗum wulure. Wata neɗɗo ronku ɗum ɗo temedere bimbi, temedere kikiɗe. Watta ɗon kadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki man kana akhiru kalami la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Kala on laatiɗo hara konngol makko sakkitorolngol ko la ilaha illallah o naatay aljanna. Ɓe maaki nokkugo jaddidu imanakum, heyɗintinire gomɗinal mon ngal, heyɗintinire imanu mon on bi qawli la ilaha illallah, sabu yugol la ilaha illallah. Yo ɗengal ma ngal loppo e jantagol Allah, Allah kadi o jantotomo ka makko. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki khayru ma qultuhu ana wan nabiyuna qabli, ko ɓuri e moƴƴude kon komi wowli e annabaɓe adiɓe lamɓen fuu ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kala waɗɗo oɗo temedere nder ñallal yo andu hay e hunde wona jinna, wona ñanne, wona bile, wona ndure, wona lampotoɓe, wona kortoɓe, wona dabarayɓe, hay goɗɗo wawanama hay hunde nder ngal ñallal ɗon. Fa hayya bina musidɓe julɓe tedduɓe tinnoɗen e jantagol inde Allah. Watta subhanallahi wa bihamdi laabi temedere. Ala hay goto aroyeɗo yawmal qiyama ɓurɗoma baraji sina ɓurɗoma wowlugol ɗum ɗo. Waɗa astaghfirullah wa atubu ilay. Nelaɗo maaki kamɓe ñande ɓe tuuba ɓe rutto ko Allah nde laabi 90 e filla yegode laabi temedere. Si nelaɗo waɗi ɗum ɗo ɓe mara bakkatu enen ko jelu hanɗe wadde ko wulure guluje 10 ka joɗiɗa wo astaghfirullah wa atubu ilay, astaghfirullah wa atubu ilay. Watta kadi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila arrahman thaqilatani fil mizan. Wo konguɗi ɗiɗi foygitiɗi ka ɗeggal, konguɗi ɗiɗi teddinoyɗi peese ɗen, konguɗi ɗiɗi yiɗaɗi ka Allah. Ko honɗi woni ɗin? Ko wi'ugol subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Kalimatani konguɗi ɗiɗi pet khafifatani ala lisan, hiɗi weli wowlugol kono ko habibatani ila arrahman, Allah no yiɗi ɗi. Thaqilatani fil mizan, i kadi teddinoye peese maɗen, wowlu ɗum bimbi e kikiɗe jemma e ñadoroma fofango e artirango. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Musidɓe julɓe tedduɓe jantoɗen inde Allah. Fazkuruni jantelan azkurukum, min kadi mi jantoto. Kon woni falaka yo Allah janto fima. Si Allah jantige fima ñande heɓuɗa sattende wo o hoynante. Annabi Yunus alayhi salam himo hewno subbun hinagol ko ɗum ɓayu heɓi sattende ka reedu lingigi, ɓayu lingigi moɗimo, malaika ɓen fof wallunomo jeejugol ngol. Allah inni ka deftere makko falawla annahu kana min almusabbihin, sinano o ko hewnoɗo subbun hinagol toro men yetta men janto inde Allah wirdo bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma la labisa fi batnihi ila yawmi yubasun. O wonayno ka nder reedu lingigi ha ñalande dargal, ko sabu ko jantotono inde Allah ko bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma fofango e artirango, ko sabu ɗum Allah ittirimo ka reedu lingigi. O inni lingigi yongi tutto e mo hande kadi ka pencen. Musidɓe julɓe tedduɓe jantoɗen Allah, sen jantike Allah, Allah jantoto fi meɗen.
sa waɗi ɗon ɗo ha ronki juulo e ɓurnaɗo tagefo ngon sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam man salla alayya salatan kala on juuluɗo e ande wotere sallllahu alayhi biha ashara Allah juulay e ma nde laabi 10 si Allah juuli e ma ko honno mo wiyata mi yaafike ma mi yurmike ma yurmama ma mi dandima yiite mi okkima aljanna sa heɓi ɗum ɗo e juuɗe taguɗoma on jeyi aljanna jeyi yiite taguɗoma on warayɗoma on arsikayɗoma on immintinoyayɗoma on hasiboyayɗoma on sa heɓi ɗum ɗo e juuɗe makko laabi temedere ñallal haray moƴƴi ka moƴƴaari wallahi haray moƴƴi juulen e ɓurnaɗo tagi fagon sallllahu alayhi wa sallam juulugol ene laaɗo ko ngal gollal ɗo tun Allah subhanahu wa ta'ala o ewni en ka deftere makko o inni kanko Allah e malaikaɓe makko ɓen hiɓe juulude e o ɓurnaɗo tagi fo sallallahu alayhi wa sallam onon gomɗinɓe ɓe kadi sallu alayhi inna allaha no Allah wa malaikatahu e malaikaɓe makko ɓen fof yusalluna hiɓe juulude ɓe du'anade ala nabi e dow annabajo ya ayyuhallazina amanu ko onon yo gomɗinɓe sallu alayhi onon kadi juule e dow makko wa sallimu taslima ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓira ɗen jantoɗen inde Allah kono goɗɗo wata wonu hara o jantota ko inde Allah hiɗi ɗuuɗi façon ji ɗin astaghfirullah subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim la ilaha illa Allah maɗum subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar watta ɗon la hawla wala quwwata illa billah gol kolngol ɗo wigol la hawla feere ala wala quwwata doole ala illa billah sina e juuɗe Allah mi mara feere mi mara doole koye juuɗe Allah fof woni gol ɗo nelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam wo la hawla wala quwwata ko kanzun min kunuzil janna wo ko ngalu jeyango e ngaluji aljanna hebbine wolugol ɗum si sattede ari hasbunallahu wa ni'mal wakil minen nde yoni men Allah o yoni kadi wallortede maɗum hasbi Allah wa ni'mal wakil sanjinira sono ɓe hara ɗengal ma ngal hino loppi e jantagol inde Allah hawnaki wowla ɗum non tun Allah ƴettita wonki maki hara ya heeɓi battane moƴƴo yo Allah okka on fo moɗon battane moƴƴo yo Allah arsika on foppu jantagol inde Allah yo Allah waɗu en jandotoɓe inde Allah bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma yo Allah arsike wawgol jogagol wirde hara on ɗon on o mankirtama bimbi e kikiɗe no tawa noon e jantagol inde Allah waɗugol azkaru sabahi wal masa du'awji watte ɗin bimbi e waɗete ɗin kikiɗe e du'awji watte ɗin kadi fi jamil ahwal e dendangal alhaaliji ɗin siɗa yaltude kama janto inde Allah inna bismillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwwata illa billah sa hewtiti kama wi'a bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna sida natude ka hurgo bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is sa yaltina koyngal ma nyamangal wi'a ghufranak alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani sida nadde ka julirde bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaba rahmatik sida yaltude bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaba fadlik sida walade bismika allahumma amutu wa ahya maɗum bismika rabbi wadatu janbi wa bika arfa'uha in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka salihin sida tippade e saare hara tawata hiɗa huli hiɗa ɗenƴiti bomɓe janga a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq maɗum janga o duwaɗo allahumma rabbas samawati sab'i wa ma aglal wa rabbal aradina sab'i وما أدللن ورب الرياح وما جرين ورب الشياطين وما أدللن أسألك خير هذه القرية ما أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر فيها وشر ما فيها وشر أهلها جانغا أريد واجدو الله دندت بونيجي كونتون كون فو سيدا نيامو دي إنا بسم الله هرا يجتاري ساقيني ويا الحمد لله الذي at'amani haza wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa ajantike inde Allah sa yi ko hulbini tawata falaka yodun nange Allah no jarribori goddo inna alhamdulillahi allazi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kaseerin mimman khalaqa tafdila sa hebi ko welayma hebi bonne nouvelle goddo humpitirima ko foti inna alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat si goddo humpitirima ko welata wonkiki ma hebi ko welarima inna alhamdulillahi ala kulli hal ko dum do fo ne la sallallahu alaihi wasallam mo be maki ajaban
li amril mu'min ka we fiyaki jullo sa heɓi ko moƴƴi yetta Allah hara ko moƴƴere wonandema sa heɓi kadi ko welatama yetta Allah hara kadi ko moƴƴere wonandema hay goto mara ɗum ɗo si wona o julɗo yo Allah waɗi en julɗo ka konngol e ka kuugal si moyowo muuyi haray en jango si tawi jon jango jaɓi siko aksu muɗum kadi yo Allah yafolan yaafo dendagal fatiɓe yo Allah yaafo dendagal mawɓe meɗen ardiɓe ɓe gadiɓe sakkitiɓe ha hewta ɓe mawɓe men sakkitiɓe fatade ɗo Alhaji Ousmane Salluwa Fatako yo Allah okka en aljanna toriki Allah yo Allah fewnu en fewnana en yo Allah waɗu ko pi golleji men ɗi fof hara ko saabi Allah yo Allah waɗu en horuɓe wata waɗu en ñallirɓe toriki Allah kala moƴƴere ko woni e lewru sumaye yo Allah waɗu geɓal meɗen enen e mawɓe meɗen e ɓeygure meɗen e dendagal julɓe kala kambaji ko woni e nder lewru sumaye yo Allah dandu en danda ɓeygureji meɗen danda mawɓe men wurɓe fatiɓe e dendagal julɓe ɓe ya rabbal alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh